kardom kadoga be phansatame non nili jo nili mithang pindeng sumpo chingtha et pen na tong kedam poni nang than poni pop ini ke news 24 amhang ke thek arni asi nili phanan ke hanga bang ke mane not bai ni bang ji pulasi ma fly pack vet pen sami karchu eji poja lolas nili phanan ke hang pos non bang ke dami bom lo ke receive bang ke singjam long li le jo abatai do ke singjam long da big bom lo takte nang lang do ding non ente nang le lo dim ke dakhan lo ha. There's a lots of vehicle here and the program will start here. We welcome you to the 5th birth anniversary of News24. Like cake la cake. Tatu 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 ah. Tatu. Job Karbi Anglong Achinel ini hang ke tegan kita lo itu kacu papon tu itu kacu papon lah ke di Food Press Club of Karbi Anglong amai tu borsing sar do alang ikan man ke dokar di pen kacu ikan sini pasti. Kongcun bang akai Danielson sa lang pandan man ke dukung ada pen ini tung news channel long kai kenang ceradun le rabang pu 365 news India ahem pu mate proprietor akai rang singatu sosa lang panstan ada pen happy ini tum atau kalau news pass Karbi Anglong ahem pu mate proprietor lang panstan man ke do di puhutan kasih kalau dia hap dulu. Ada pen happy ini tum atau papan pu Karbi Anglong news channel ahem pu mate proprietor akai Danielson ini alang Danielson ini alang kan man ke do kasih puhutan kasih kadang dah. Ada pen pilih tu malong tetap papai kini pernah cetong dun akai LGT production lepas pangcu halang kami abi tu man tu dekat itu kan. Ada pen tu hari itu along perangki lem rapet mate hin pen alang cetong dun perangki tu kami itu kacu jido. Naplang siar cu konsunan laki halok kwa pen Ronjit Singh ko lang kami man ke dokar di hutan kaki kampung ini. Nanti pen ini tum angko ini tum maperangki ini tum long cetong bentuk dok muka pen rensing killing lang kami man ke dokar di hutan kaki. Lada pen ini tum akhirangki alang di langsung lihat koresponden alang di umur susu alang kami man ke dokar di bukan kaki ini. Oh, ada kantor rumah itu melong itu long lah dia tapi ni nang thandun ver abang pi engkor alang ipan sami bina bepi pastane man ki dokar ni kan chong ding bang ke langsing kon hala pata sam sort chen hang nang itu presiden kan ala engdam thulu nang ini tu la lo ke ko thak nang balik thalah la
เราพันเป็นในพันให้ผู้พันนี่เจ้าเบกกันแล้ว Ang dengdang belum nang hitung lah. Itu Kayak yang tan po. white chocolate. Green bala. Arai kali deh. Zona arai. การทันได้ไรสลุด Naikar ke Jepun ni mah. tenang ini ada nak Hey, News24 happy birthday lo deh. Bahagia complete. Put berat konda. Cepat dum nih lah. adum nih Kita pakai no. Bar mah. Korjan. sini li nanti itu mereka hotel kilo pito akan mehan ketek atau keturu pajari go lapen ansu se aciti palina kirjumi pipon lo lapen itu media tum publisi claim na ima lah ke batai tum cetanu lo lapen il tum kado kita cini sita batai meeting long ta nili than boy phijita nili than gang tum bangke isi media atum pulu nang te itum te iti society long si doko pot itum si social commitment bo harmun do nai purang te root commission helo asi thailand son adim bangke root commission henu purang te moni tum kiju dam bang dam de de di commission kimia join ni si hada ke dam lo te moni to masi root communication education medical lahai hinat bang answer se ke paprang on dia fan hedi ori pituna ko Ladakh school of Velang Bala Professionally, media claim sa medyo si claim hoy dumsi hedi. Claim hoy dumsi lamki lampong ta keo. Yo si claim keep ajur ding dolo bote hedi ing sam tu chini. non ke Chơi dulu po. ini hadi Apa ada ke orang sini apa kelang sana. But you is not there. Hordon elo ho ahin look. Ahin is for my parman. So today is the 5th birth anniversary of News24 Karbi Anglong. Pubang ke ayam kuik lala si pili kosan nang lini orang pik loma. Ai tampin ke indeng phok ke chok News24 Karbi Anglong a channel am hang ke thekani neng an ke sengkan phok ke chok an ni ekdam ning arong pik lo. Ke lan lo je pini nang li tum ta nang chetong do no pot ka to be ni tum pherang ke Klemra peto anta nang cetong don pot pin ke ni arong piglos nang litum katok awe laso alang litum a blog long sitame nang litum subscribe dinon like pin non share pin dinon pepor ma ponete ansu sa alang litum akke me ke mi ason alang litum first notification nang pali phanang litum bell icon dai ba non an do ponte nang litum mesen thek pon long po Lapan nak kamu cun ikping lo ke. Lapan congratulations. ta Once korang again. Kante a program bang ke pini bang ke kijud lo alang li tum ta mesen mi phone ban sa me chun pon lo ningkan pho ke chok alang tum birth anniversary claim me dam me alang li tum phan sa me lapen ke choro lo ni li phan ke pha pon pot. And thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe as usual. So that's it for today's video. Bye bye.